Dunia hin crime story khat an sai kinuitin pasal khan azinu min athapia hiche ki thana a in apartment cho kumsom ni legup sungzen hi phatea mi chen nadana ren imaho apia ahom kiwa an koi khat aumin hiche kumsom ni legup sunga chun agom gomin 22 million yon hichi cho e hosuma 2.8 crore hovel hi anapidoen azinu that chu het do ahia achungwa thu adia agitan pi na te te dingin anagungin hi thilsi ki ti hi nikhat le zapi he na hungdo tho tho ji hi jin kumsom ni legup zo nungin hichini kho chu ama adingin jong ahung thung tai ne hi 1990s ki chai kun lam cha hitain japana nagoya muna nisiwat kitina hi mun agathip lam ta khara hin hichimuna cheng mi ho chu atamzo office na tong yana hiwin nupa khangdong ta ta jong chengun akum tam ta ta ho jong hichimuna chun ki in hing de de nen ana cheng khomun hi alampi ho jong chu athing si chenin apartment building ho jong chu a hoi thei su ke in ami ho jong chu ching thei ta in boina ima lowin chu the thu le kino the thu ti ho lowin a chengun hichimun la dung chu mun nom ta le peaceful mama khat anahi ne hi hichi in hoi ta ta hola chun neyo takaba kitinu le a in ko te ho jong hi a chengun hichi neyo takaba kitinu hi kumsom thumle ni a upa hin ama hi in sunga mi nu le in sung na to ima zosi vetu le housewife a pangjing a hin a in hing a in kom hodinga jong het thei ta mi milung ning ta mi phata khat anahi ne hi nisi le a in le a hun sung ho phateke chan he thing jingin mi kitu mama kha zonga hin a ina kholai leng mi a hung tiang le ama hin a in chunglam balcony a kona chun koi hung ham ti hi anga ve ma sate te jin hi ajipa satoru takaba cho agam local estate company khana hi sela na tonga hin hiji chun ama hi ina jong aum man be se point a client ho kom le a office ki ka zo hi azot muna ama in sung mong monga cho mun be se lawa hi ama ni hin chapa khat kum ni be anei honin ama chu anu in avet kola a in ima ho to avet kol ji a hin a hin khuman dan chu chamdila kitu mona lo hil chule sumle paila ma jong thasam lo hila a hin ai le jingka kha chu azinu neyo hin ina abol ngai a routine chu anazui jingin achapa chu doctora vet sa dingin anapuin sun kimlam dona hin in lamin ahung kile kit hanin hi hichini chu 1999 kum November 13 ni hin angai na bangin a in hing a in vel ho wajong imacha boina om point mi ho chon ato diu chi ekiton chapang ho jong lampi dungin akechep ngayon akechi mun hi a hi le hichini ma chun thil dei lo ta khan hi ana su tain ni thangkai lam ti ding ham ni dan ni le akela vel ho ahin now building nei tu a landlord pawn chu am ho na apartment 201 lamachun ahung pain box neu cha khana hin thei ki chun chu a hin choin hichi thei chu a ina a tenant so hop pi ding agu in hi in maya doorbell chu aga amen akot ahung honding chu anga en ni vei thum vei zen ami en jong kot ahung khyong di ta point hichi pha chun in nei pa jong chun hitabang thil aso kha lo ji chun alung dongin aji chu neyo hi hichi pha dung ho a hi ina te te ji a hin kot ahung hon lo panin aman jong kot chu atu na in amanin agur khomin ason honggo ta na hile kot chu akisung kam ana hi kitain hinla ha sonin ason son jing in a hile a hin son hongin in sunga chun neyo chu hlonglai ga lut patna lai a chun kho helowin anaki zamin angong noila chun athi jong analong do ine hi hitia mina ga ve dinga chu kho helowa thu hile kilomin achal pang agita kha nanung jong them khat awmin a khot veilam chu akidal na akisu kha nanung hedinga kilom khat jong hi awmin hi akom cha chun achapa chu chair nyau cha khanahin atawin tv ki hla pi chu ave ne hi in nei pa chun emergency service ho kin ta in call abolin paramedics ho jong kin ta in ahung thlong pai ngal tawen IG police hon jong a hin zui pai ngal ne hi
ama ho ko na avet tu wa a khul tu dung zuin neo chu angong chem cha tam ta ve ki suna thi a hi dan a phochin nei imama ho chu asu tu panun officer so chun azipa satoro takaba chu a ho piu he chipena chu ama chu anato namuna na lai hin na in muna thubui ta kharam ta jin kin ta a in lam na hungai ding hi tin aga asai piu nei khat ve a kol zo chun ahung do di nai pun he phat chun ani ve na ding in kol a bol kinun direct ta in na zino ki sukha in ho helovin aum tai ti in ako gang chal ta wa nei he phat chun ama jong kin ta in lam a hin thi tel jeng ta in ahung thun na chun police hon aum naw mun ho zo se chu ana kim su hil ta wen a in sung chun paramedics hon azinu neo jo athi a hitai ti in asai pi ta wa nei he chithil su khul na nei mi ho chun alungwa do na anei khat cha hi le hitia chema avel vela ki suna thia I ti dana amun la ho hi imacha kisusi a akisukha lo hil hiding hamti a hi aji chu furniture so jong chu na ngai aumin nampu a in akiphut honga akilut na jong kit point neo athia ana thula na munta tilo adang si chu angai in tu selen hi akisut na chamcha chu akimuzo puin asun li pen chun anaki chai do pai hiding da na hi he chithil su ji chun a in hing a in kom ho jong ahung ki khom tawin he chin muna chu ipi thil su a police ho dim se no hiding ham tin alung dong gam tawen hi akom vela mi ho jong chu ni thla lama chu ina su ke tabango hin ama ho in cha abol diu ato diu agita o hin hitia thil de lo ta aso jing ding lam chu ana het pha lo hi hiche sun thip nuya apartment 201 sunga thil su chu thil kidang ta khat hin su do en nagayo gam sunga dinga thil khol kinei hola a challenging pen khat a hin su do en hi hichimun thil su chu phate ake sim to zo in khol na cha ake pan nga len officer so chun in sung le a in hing a in kom kalbi le in pangdung mi hung lut na theiding mun ho zo se chu phate ke chan ave chilun hinla imacha thildang ima kisu se jong di point in pam lama chun thisan kisu thang jong point hitia mi hin bulua mi that pen chu hoya kona honglu na hoya kona pot hiding ham ti jong aki hedo thei ta pon hi apartment 201 sunga chun forensic team ho chun phateke chan khul na aneon he jong le asunga thil ima cha kisu se lo hila na chu am ho jong alung don na penu khar hi tain neyo anathu namun tilawin a insung mundang cho akitong kha jong pun thille lo ima cha jong akila do puin hi in mailam kot pi chu akisu kha akisu si nan eo cha jong puin honama akiphuna akikhet na ti ho jong puin neyo in kot chu a hona alu sa hile akilom hle ne hi hinla hilai hin akot pi lut na ko ma chun thisan kisumat neo kha se hi amudon hichichu neyo thisan kichu thang kha hi te in te ti na gelun a hinla laboratory a kuna analyze abol na wa kunin hichi thisan chu neyo thisan to akibangkit poine hi abana amudo kin ukhat chu ahile numei kyang nung hidinga gin mo 24 cm size hovel jong hi amudo kinun hicha kuna akhul tu danun hechi mi that pen chu centimeter jakhale somgu bela sang heading a hi ti in a sayone hi hechi kyang nung le thisan mai maya kona chun ama cha hi monge ti aki hedo jing thei point a hinla hicha akona chu ama do na thei diu chance anei oi hi heti chun officers hon a khol naw cha chi zom pi pe on neyo thina chunga khol na chu masanga sangin nasajo che na hin boi pi kinun ahung hlung pha sung ho chun mi sanga walam pi hi interviews abolun ama ho chu a in hing a in kom ho aloi apai ho masanga aket pi ho le delivery workers ho chule maintenance staff ho le ama ho chen na in mun to ki job na nei khata po chu do na ane ne hi chi thu mong a khur na nei ding in police ho jeng in jong mi sang som walam akwai piun chi gam sunga dinga thil khul na ki nei hola a ana sapenin apangin hi hibang si ana sa khulna anei jingwangun hidinga agin mo wa a khulnaw zo si chu adi ta ana hiji puin athil su chu amit ta mu jong ana puin
a in sung wa chu mel het lo mi alut lam koi ma chan jong amu powin he chi pet ta dona chu a in sung wa chu thilgin ai lo le mi him ki buluna mi pen gin ti ho jong aza powin hi he chi thil su la ya chu japanin nationwide DNA database jong ananei nai lo hin biological evidence izan ham som khom jong law agam mi pi asang aza asim hola chu koi pen chu hiding ham ti hi a he khen do thei powin hi mi kha chu ngo na akineya a hi jing lo le DNA se chun ama chu ama a hi ti chu akom mu thei di lo hi he ti chun phat ahung chi chin hla akonin akom chanin ahung chin holna anei naw jong chu ahung all deu tan media coverage cho jong all olin ahung hlamang deun neyo case chu mi ki thana case ki solve do zo lo ho category la in azaw sa tawin hi a hin la hi chi a hin mi khan hin hi chi case hi amo chi mangsa nom jing poin he chi mi pa he koi madang helawin neyo jipa satoru takaba cha hi he ti chun azinu ki thana apartment chu insanin ala jom pe in asunga thil imajo se chu su kha lo hilin a koi ne hi heti chun asung chu su theng ding jong aphal poin sim phat a khel lam dang ding jong anom pun imajo se chu azinu athinia aki koi ta bang chun to kha lo hilin a koi jom pe ne hi heti chun a ina chun ama cheng ta hi jong le a hla in akumin a in san man chu a pe pi jengin ni khat le azinu ki thana thu hi thudi hung do te ding a hi ti kinep na nei pumin ananga jengin hi hichi buildinga insan ala ado na chun azinu dinga ana to na chu akichai jing nai point hiti chun ahung hlung kum ho achun satoru chu japan gam dan le mul khel na dinga ki phin na nei mi hola alam kai lang khanin jong ahung pangin adia mi ki thana chung changa dan a chi piu chu a khel diwin ha ta in ngi na ana nei ne hi aji chu neyo ki tha lai phara chu japan hin mi ki thana chunga achi pi danu cha hile athi te chun mi that ho chunga charge apan na theu chu kum som langa ka asung bo hiding a hi ti hi hiti chun satoru chun in sung mi adang ho to akithon zapi anga ngam ta in thu alang samin hichi mi ki thana chunga case charge abol theina diu time limit ki pi chu ala do na divin government comment petition an sep jingin hi 2010 komin Japanin official ta in hichi crime chunga limit akwai pe na cha hin la don neo ke jong chu expire thei ta lo dingin a hin sim do tawen hi a hi le neo thina apartment chu kumsom ni legup sung zen hiti chun to kha lo hilin aum denin thilsi ki bolna crime lin ta adon put na lo thu adia ki tan nai lo a hi ti vet sa na khanin aumin hi Satoru injong hiti chun azinu thina insung chu to kha lo hilen a koi jingin ni khat le azinu chung thua thu adia akitan pi te ding kinemin anga ajing jing ne hi kumtam ta sung chu imacha thu ta le ki khel na thu ahung ki mudo point apartment 201 chung chang thua kinep na thei thu him akijado point ne hi a hi le tu kum 2025 min kum somni walampi a kesu thip chana ahung umzo nungin thil khan hi neyo case thu hold o theina dingin ahung ke heitan forensic technology lama hata ahung khan to to kilhonin atha ben hichi hold o lowa anake koisa neyo case thu le case dang ho atha ben khulna ai nei kinun hichi thil su phat lai 1999 kum lama biological evidence anamu do wa ana het do zo lo cho het do te na di ahin ngai to ki tawen hi masanga chu DNA ya kona mi that chu koi hi ti an het do zo lo wa hin hi jong le tunwang het do thei din munin ahung tai ne hi heti chun ajipa panla na konin police hon technology hoita ta ho mangin neo case su kha lawa kumsom ni walam sa cho ahin phong do kinun masanga bang chun neyo kinai pi ain sumi ti hole aloi agul hole ama kinai pi le aket pi ho zo si pan nei chan thudo na le holna ahin nei ki tawane hi hitian na sata ahin hol kit nawa kun hin mi khat min hi gin mo thei ding in ahung kilang do kinin hechinu hi masanga a hol nawa jong chu amin ana phawa anagin mo thim thimo hin
Neo Zipa Satoru Takabato High School anakai khom wa tennis club khat na zong anazaw khom oi hi hechinu min hi Kumiko Yasufuku akitin Nagoya mun mama acheng Neo thina muna kona gamla lo khana hi cheng oi hi hichi thil so lai 1999 kum phat laya cho ama hi mi that hedinga gin mona ana nei lo a hin Neo to kitu mona imacha jong ana nei lo hil Neo te chetna apartment jong chu gavil na ding aji jong anei lo khana hi ki he a hi koi machan ama hi Neo te in naya achia agwa le jong amukha puin hiji chun hulna nei mi ho chun hichi mi ki thana thua ngona anei jing theu jong hekit lo hi a hi le Neo case ahung ki tha hon nunga chun ama hi gin mona khat hin nei ki ta je uchun police ho chun ama hi ki ho pi ding angai tu taw ne hi 2025 August Thabul Lamvel chun holna nei mi ho chun Kumiko chu izat ve ham hi thudo avel velin ananeyun a hin khuman dan nisi ekiman cha dan le Neo Zipa Satoru to akikao akihet dan ho anadong jiwin hi hitia thudo anei naw ho chun a DNA sample ala diwin jong nge na ananeyun anathumun a hin la ado seun ananom ji puin hi ama nup na lo le ama het pi na umlowa chula Neo thina to kisaya evidence kichi ima umlo hila hitia cho hunam ta DNA test ala adiu chula a hi theilo je chun a DNA result chu police hon anathum do zo pu ni hi Japan te dan pi dung juya kho mi khat chu thil se bola ngo na kinei theina ding evidence anei hoi sel ham ama le ama kipe do a hi jing lo ham le mi khat DNA hunama la kiti chu danin aphal lo hin police ho in mi khat chadon na khon ham abiri chep na ham a hi lo le mi thille lo ho akona DNA result ala adiu chu danin aphal lo hi DNA ala adiwa a hi jong le ama pa ama nu chu di ta evidence ne ya ngona ki bol ho ham a hi ding angai ne hi hechi dan le mon le condition ho chu kum som ni walzen hi ama chunga jong hi ki pan khuma anei jing a hin Neo ki thana thua ama khut nung a hi ti na thei proof anei powin koi machan jong ama a hi tia amina mu om di kit pun hi je chun hunama ama DNA test anabol sa thei powin hi a hi le tu kum mama October tha chun thilchi dan chu ahung ki khel kinin October 30 ni cho hin thakhat walam pi hoi ta a hin khul kit zonungun ana in ama hin DNA sample api din ahung nom thatai ne hi aji chu ama hi avela nom lo a hina in hi jong le Neo case chu kitha khol do tho ding a hi tia pressure hat ta api jing naw ji a cho anamo no thla jing kha hi hechini mama chun ama hi Nagoya police station in achin thil dan jo si asai thlain ama le ama aga ki pe thlatan Neo that chu ama hi dan asai do in hi Komiko in asai na chun kumsom ni walzen sung hi kicha le ti jajinga ni si hin ho amana Neo thina ni khu ahung hlut ki si le news ho a thu tha ahung ki sei do ding ham tia alung thim kicha jinga aum jingdan ho jong chu ana sei ne hi heti chun a DNA test result jong ahung su do en Neo thina apartment ko lu na koma thisan kimudo ta chun a hin vet ka phanun imajo si ahung ki jetan hechi thisan te ni chu anaki tu tai ne hi Azing October 31 ni in kum som gup le ko a upa Kumiko Yasufuku chu police on aman ngalun Neo Takaba kithana a mo achan je in manin anaum tai ne hi heti chun police station sunga thudo anei nawa kunin don but na chum tampi anapin Neo that a hi dan jong no phla na ananein a tha zo nunga akisia mana aum kha ding kicha a kum som ni walampi ama le ain sumi te asu boya asu gen thei dan ho jong ana se ne hi ipiji penta a atha ham ti wang a khul jing na lion mi abangin asain achon high school an sim lai wa chu Neo Zipa Satoru hi ana dei cha da hi tin jong aseon a hin la hi chi ji chu hiding mong ham ti wang a ke do nai pu ne hi Kumiko kimat na hin a chen naw mi ho tampi lungdongin ana thain mi abang chan Neo that hi ama kinai pi ain sung mi ti ho khat to hiding a hi tin jong gin mona ananeyon
hitia aneu lai wa azipa classmate ho khat a chen piu aloi khanin hitia anabol jing ding lam chu koi machan anata san lo hi hichi thu je akuna hin agam mi pi chunga kinil na ahin su do kitain japanin mi khat dna la na dinga dan asim ho hi a hoi zo pui hial do hentin asayun abang chun hichi adan lui mama o chu aven bit na diwin apan pi kinun mihim khat privacy hu bit tu a hi tin asai kinu de hi chuzong le mi that khat chu chamthat ta kum som ni walam a tha theu hi agam government in ep abol ham tin jong sinmona na sata jong anane ni hi neyo chapa chu tu hin mi pi leng khat hi tan ama hin zapi angin thudo don but na ti ho anei point a hin la asung lama kon athu he hon a seidanun kho he thei a hi masang pe akon anu chunga thilsi anasu thua thuta ahung ki het do na chunga ama jong alung akilap do ma hi dan ho chu asei ne hi neo jipa satoru takabacho media hon thudo ananei na wachan thu anatam sei puin azinu that akhe do a ami mana om thu a het chena chun thildang jong a sei puin achonan thudi chu ka hedo tai ti bo se ana sei ne hi tu hin hi chi case thu hi achi jing lai hin mona nei nu achung thu ki tan ding anga jing lai wa hin thu tan mi holanga kunin hi ti ding khate ding ti ho hi official ta a thula na ima aum di nai poi ne hi khulna nei mi ho chun ima ma ho asutu be be jing na layon mi that chu ama jong thi na chan go na pi ding a hi tin evidence file ho gun tu san a koy ne hi konin jong aban banin thu hin su to in tin mona nei mi ho go na ki pe te ding a hi nain kum som ni le gup lam hil hol do lo le het do lowa an athi na mun jong to kha lowa insan man ki pia ki koina aga chu kum som ni le gup zo nungin het do le lo theidin ahung do tan thudi chu a khe do tho tho ni hi he chi kot panga thi san neu cha ki su thang kha ko na chun ima zo si het do in ahung umin satoru hin azinu that het do na te dinga pan anala na anangai kham na hin ama le azinu chunga thu adi in ahin tan pi ne hi hichana ki ngai lu na le thudi het do na dinga hin mihim ten bol mo nei poiti jong amu sai ne hi hechi japana nagayo muna apartment 201 sunga thilsu kidang tia anaki he kumsom ni leguplam holdo but lo le het do lowa ana chu het do hetain hechi indan kumsom ni walse to kha lo tham kha lawa ana thip bet chen azo zo na in thudi ahin phung do tai ne hi neyo takaba chung thilsu akuna hin het do theikir khat chahile khang iza chi hen lang phat I chan chi jong le mi him te het lawa thilsi ki bol jong ni khat le hung ke do tho tho ding hi ti het do the hi tu ne ding hin chan chi tin video kena ki mu ki ding in bonun stay safe and stay blessed.